Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hayi namuntu of course. Yeah, hi ta hi la Egypt khathabela mina fuwo. Lo nga ta hi ulinga vele vele na driver mjolo. Then from there of course ta hi suka hi ya ka section ya makhadzi na Bliss boy. Ya ta uya xigazeni. Then amakumu of course still ha continue yin'wana mhlolo nga tlhela ni vona le en'wamanungu or le thaba Deb and stuff like that. So previous ngamsho very very covering of course la isikusuka ya driver mjolo le 17 le video or the or like channel I think tabekela a link on top comment. And so amen for you this perspective ya yona la in relation to that matter ivi endla a live leyi nga ta hi kha hi pfulela ku a yi kombisa ku timhaka I tingani la. Yeah, let's go man of four. Sure. I keep the caterpillar man of four. Gaza. Mawana me. Ne believer ku Facebook yi ende ku bamashaka. Kumbe babangana because yanya kwala ka yobo tala. Tivana kwala ka yobo tala. Sitsama. Yebona na face to face. Guys, bekhalenyana kurna the trends between bari driver mjolo na Selesele. Nobula leswani ku kuna nyimpi leyi nga fika yi va koho hala 17. Bari ya driver mjolo hambi inuna wa Selesele hambi xigangu xa Selesele hambi boyfriend ya Selesele a ku lweni a lwela Selesele. Madale wa torila madale n'wansati a nga lweriwi madale a nga lweriwi hambi n'wi lovole hi tihomu a nga lweriwi n'wansati hambi lovole hi meno fo hayi xo sungula I famba ka ndlela leyi I nga fika yi kuma yi basile madale yi basile I kha yi hisa madale nga mbala tikatula I famba aka yona ku yi base va mani madala ni vulavula hi mari tixidzi you don't know ku yi base va mani. Yeah. Swo twala mina ama loko ku ri nsati lowu ri neme no fo a ku la ku fika xitluro ka xibakete but for since boyfriend na girlfriend a va lovolanga I do agree ku a ku na need yo ze u vona wa hlula swa wona swikipa loko ku lweliwa yena tikulwa hi timhaka ta just a girlfriend njeni a nga lovolanga na yena phela. That's one of the issues. So since I got over lang there is no need you by another holova because of that lady. Yes, so now you just as again all know but it's completely unnecessary. Kubangalo ile shema lokho sa the street no wale rio. Sure. Sanda ititwa matimba iku italwa wa bawe. Nga ba koti ba. Un'we uta bawe he maka n'wansati. Bari driver mjolo kuna leswi we nga kurisiwa xiswona na munhu loyi nga n'wi teka kumbe loyi tshamaka na hi ku hanyaku na hi kuna leswi a nga kurisiwa xiswona a nga kurisisiwa xiswona. So we grow up at the different families, we came from different backgrounds leyi nga na the different rules and loko hi ri vana hi fanekele hi obeya kumbe ku landzelela the rules ta laha hi nga tswariwa kona. So driver mujolo na ku byela me italimala madala italimala one day ni ku byela mavona italimala one day. I remember last time ni ku vonini la a Clayville la leyi khala ya a Shoprite at Clayville opposite na la ka that complex ku nga na va McDonald kit xavela byala bya wena. I was there and then vela uni vonanga mara mina ku vonini because of ani me ni munhu un'wana wa simple nyanya a simple life mara leswi ni ku byela swona na pfukulele n'wansati va tele vanhu lava mina va tivaka
ya va nga fa namuntlha va nga rhwala misava hi swifuva hikwalaho ka ku lwela n'wansati a nga lweriwi kun'wanyana ku ta boha wehe ta luza nyimpi hi mhaka n'wansati and wa yi vona mhaka leyi ma ku yi endleni wehe na munhu wa wena ka social media one day why one i ta funya boha ni byeli mavona why one i ta fa I don't wanna lie ni vulavula leswiwani hi ku ni preventa swa bad kumbe swo biha ehenhleni ka ti-relationship hi ngwenya wena va ri driver mjolo me a ni nyachi munhu kumbe ni tekela munhu ehansi hi ku ni nga va ni ri nkulu ka yena me I respect you understand mara what I'm telling you i ku ndlela leyi nga yi kuma hi baba highway ni vulavula hi highway la yi fambaka freely i speeda the way i lavisaka xiswona ku na lava va nga yi cleana ndlela leyi ku na lava va nga yi basisa mafambi yi lwela n'wansati i talimala blind ya talimala ngopfu a swi ndliwi sweswo a swi ndliwi more especially hi ri magasa hi tlha hi famba hi ya lwa ka tindhawu leti ti fambisaka hi magasa ka hina it's completely wrong disrespect hi ku ri we are disrespecting hi underminana in a way ya ku hi onhela vanhu ti-business yale na pfumela mi ri mfo swilo leswiya swa tinyimpinyimpin mi fanele mi swi endla hala ka vankovani ku na tindhawu tin'wanyani a mi fanekelanga mi swi endla kona you understand so engwenya wena va ri driver mjolo ni vulavula so hi ku ni ku vona hala ka social media n'wansati a nga lweriwi matala u nge nkoti in fact i nge nkoti a hi nge va koti vanhu lava a hi va ka hina hambi ku ri matwisa vo fana ntlhohe mara leswi va swi rhandzaka a swi fani na leswi vo ka va nga swi rhandzeki a swi fani u talimala madala ku lwela n'wansati u talimala madala ku lwela n'wansati nyimpi ya ku hlaya n'wansati i ku n'wi nyika vanhu n'wi bebulisa khutu leswi ku tsandza madala ku bebulisa vanhu yi tsema hi yoxe but a swo hi swona meno for as mina ni ko girlfriend a yi lweriwi leswi ta kuma girlfriend yi kha yi cheat sweswiya as loko ri girlfriend a yi lweriwi loko ri nsati yes ya swi nga humelela swo tani but if it's a girlfriend a yi hambani na swo loko za ku cheatela it means you're not enough swi herisa sweswo and stuff like that a yi nga hundza I think man of yi vulavurini la sure if vhele hi khita eka makhadzi na ta Blissboy or the kiss a hi kombisini vhele mara hayi makhadzi a tlha a posta xitori xin'wana a posta hi story kokwa se xi hindeni mara a ni xi rhekhodini kokwa ni content nkarhi wun'we ko ni fanele ku report but loko a fika xi humelela a fika a posta ka story xa yena on Facebook ne so leswi a fika a swi kombisa swona of course a fike a vekela that screenshot a leswi ni nga mi komba as a proof ku himpela a swi poste hi yena ne mara ni ta ka screenshot lexi a xi ri clear kahle kwala mi kota ku swi vona ku a tsele ku yini makhadzi laha okay so okay na ta vhele ka screenshot xa clear kahle kwalano swona ku a ku nghena a text kwala ifa yi kombisa ku baby as you can see kwalano ku va na video call voice call and then makhadzi wrote come inside baby as you can see kwalano okay zuma la henhla le fika one of course afika ti kombisa timhaka ta ku someone came to fetch me from studio now at 7 a.m. No fights. You understand the girl don't play when it comes to her albums. The result of dating someone who understands you. So sure the artist figure data edition and va twisisana swigita vusiku vo makhadzi phela mi kuma xitlela studio lexiya yi kha ku ri busy lomu pfuna nkarhi wun'wana ma kuma ku ri busy ku ri ku rekhodiweni is the wrong na mhaka te so ku kombisa ku yena vhele after this screenshot la a ku nghena another post la of course a fika a veka la that image as you can see a hi va vona na Blissboy but swi landzelisa hi ndlela le maybe u ni tlhentlaka yena music nyana lama u twa ku background a swi tlangisa ku yini I think let me also play it mi kota ku swi vona ka swi ndlise ku yini a kha ku tlanga music ya yena makhadzi there on the background okay yeah
As you can see, it's similar, of course, are vekering at the first section go send magi. So I'm serious, very kiss I compensation all the school update on just and you okay, still a man. Similar, so actually it's confirmed the school report and just okay, it's a guy so now okay, congratulate them Kaya Shlemalin. So I should got okay. I'm the very, and I'm like, I didn't take them till there is a very well, lay one good them. Gaza like I know, I cut the swang, I'm telling down one day. Very large commission are overflowing video or the go like a channel. The middle tower, them, the lane go load die. What's happening? Look, the lane go let that go load down to school. What's happening? Or say load in here. When I kite the lens, stuff like the same carousel, wearing a very double stuff like that. So the television go overflow. Me no trauma say event say you sugar learn. So yeah, so one on way, but the number on the game. Sure. Ela gigine aí na. Ele goin quala. Min hlamelo ku endliwa digigi le hansi la min hlamara ku wasi ku ndleka hela ka gaza ma sa ku bwana ne le hansi le no hlamala mi fika ni hlangana na disclip a mi na sweswi swa ha continue but ni hlamara lowu fika ni hlangana na disclip ni go ni nga mi semeri ngo xina wo vona ni mihlovo Ela gigine aí na. Ele goin quala. se ku ndliwa na tigigi le hansi ka bridge le mi ni hlamala ngopfu le hansi le ni hlamala ku ni hlangana na disclip ku kahlekahle ku ndliwa yini kahlekahle la what's happening ku hi le hansi le as you can see hi le hansi kahlekahle i section leyi nga la hansi la swo ka a va ri la exactly here ka this positioning yeah oh yeah hi ko ka this positioning a va ri la ka positioning ye le hansi ku se ku ndliwa na tigigi la I was like arits I want to update ni mi kombisa ku pengiwa njhani xigazini mara ANC yola ku wina a yo tisa byala yi ta vona simbolo va ta hi votela vanhu swa kona hayi arits nkarhi lowu hina wu must thiyerela ku hi lava ku mati hi lava ku endla swilo swa serious vanhu va ha tsakisi ku ya va nwa byala la mati ya nga ri ku humeni yes hi leswo loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe